kami main sama Kokohp na pala. So tugon ranwat siyo ka na pasawo na misaraw makatan mo ulit yung pasawat main sa. Ito ay sabon mo mimasan sa ruwag layo. Pain ko makadete main sama Kokohp main sabon mo mimasan ng melalopong. Masabaan pagod ba na main sa. Pwede kumarumi ako miyang katwasaw main sa. Sekan katil main saraw na niyo ka na so. Kokohp manaman sana ni kong main sa. Setubang dun kong main sa. Iba main Kokohp ngayon kong na main ngong rekan poros. So tugon ranwat main sa. Main Kokohp ko sengkap payaw taut sang nan main sa. Sabal mo may pararin kabay main sa Kokohp. Payaw taut yang nanap ngong main sa. Se kamelo ko sun wasan mayawin nan masan. Iwasan saradaglan nan masan main sa. Yei masan gale main sa. Leban promo neta sa parwa sa poros mo wala at ngong nanap mata-mataw main sa. Yei masan mo yatang me poros, yei chabil masan me ban promoneta na mola maisa. Kokohp para mani kau komian masan yang. Yato kaibeo maisa, yato kaibeo. Ai kom me tilo me ban flow through maisa. Main Kokohp yai kapag feel what and sai wasa poros mana. Main Kokohp no tau til. Nyata ko isin bil ka kau deta metre kan poros mengalang-alang. Kokohp malaman plan ko maisa kap ngam. Iai kapag pilwat ng doktor na insan. Dan dua terlapang main sama kita cok turas. Ria kangan boros bebilbani yang kita online. Dan bilga kau kita pilwat main sama. Kokohp mana man wasa boros main sama. Tapi ingin me boros dengan me boros wow me boros. Dan kau berperuang kau main Kokohp kalian. Dan mana man kemarin sebelum memieros saat kamu song kau Jesus Christ. Jadi boros yo kenapa saya? Amen. Kau semua cuma baru sok tentang pelangan mail. Ira kasam value bigan so sa tentang ranwat. Iba Kokohp pilkin ang yung we kriyaw samalar silu samalar. Ijay rawat Kokohp tang dia yung uyen kang so sa tentang. Ala inanjiang kapag pwede irawat kami alalaman. Lablaw tentang we abay itay pa sa tunon ka we. Tapi ia kapag ngenen Kokohp kan katin kawe yang kau. Sabal man Kokohp masan kin kap nang so koros. Ran koros. Maka rongayo ran kakan kap sang rongayo. Riyew so ang makaon Kokohp pilkin na nong yung istubak sa baigi ang Kokohp. Abi sa may tangwe kan baigi ang Kokohp. Do sa way tamang ngenen Kokohp kawit yai nong yung. Iban kayo mas iban matagang try ni rayo. Sang nan romawin luk radaw riyay sa kew radaw kaysa. Mona iban bil tau lang. Iyai kapag kamian nelaw rong mau. Keder may tang me ko tataro koy kami. Keder may tang e mata-mataw ng tataro ko ang mata-mataw. O nandiyan kapag ki message mo check-an yung panisok rangon. Kung inan kamele yang kami naban so say kami nan say lokot. Naban kawit kami nan say lokot. O naban batki ang kami kabarabor nan say lokot. Kung isang kawa. Kayo mo matawat, ibang matawag trial sang nandu pradaw priya sa kayo rat ito kaysa memasani Jesus memasan apil masani peitan kuyaw nan kuman sapakan o maun ban kuitan kuman wekan rararay sa kamasabweb lek labala sumaw lusudus law ban kuyaw wasak poros sangan kamasabweb o kilal kopriyamoy kuitan parata kanlam nan watawat Israel poros niyo kana sa utun ranwat kami lelo wewe keme ago bukat poros masalmon masatay amen so bukat poros biyaw riyawan watawat iman watagaw Israel sang nan duplo niga iralaw limaw iratugew kola memasani riyay ko Sota na kanay tayang kumain tuwen anso kan tayray kan me song pugat kan wiyawi ko pe kumain dinanan asama tuwen ranen kauno e bandela to rasang liberabamen dagun palato nipo
Ni ainso ma ramasakan paninta. Me baros Malayla yo mau. Ye ainso ma palau pan matangat lelong rai. Pan matang lelong rai rasang matangat nature kong liamen. O aramas sotapan pizza. Ap kumail riyaibo. Kumail sotapan miminan rotorot. Ari rama sotapan kopriamoi. Niya pan leletong kumail rasang libraban. Kami lelemen. Kumail metotro me kau yang kumailer. Ap metotro me bilsaikin to weweki. Kitail mimipon samba eu. Me mia wei riau mimipon samba watot. Eu weyo ataniki Weihn Koht, Kingdom Koht. Aeu weyo ataniki Weihn samba. Kitail pananana wewe me Kokohp me pitimunai so. Mia Kokohp kan me toke Weihn Koht ni munai so. O mia Kokohp kan me toke samba ni munai so. Ikatawan kamelele me yeu song me kitail kin kuno tikita wegi. Kitail kin ora Kokohp kat moros kat egu wei riawo. A wei riawo chinenen wak pesam, wei riawo chinenen toror pesam, wei riawo chinenen to pesam tolu. Mia masenen Koht me toko egu Weihn Koht. Soto toko Weihn samba. O mia masenen Koht kan me toko samba. Nation me menwai di padawan nation. E soto toko Weihn Koht. Address samba. Nan wasam watawat magtaibang wada gratuituk eu. Riyaiko esan salamau me wasat e address irailkan me miminan kingdom ko. Soto anana pe neintang kumai tuen aisokan te irailkan me songpat pan uyawi. Pepein kumai linenere samau tuen ranen kauno e pan leleto rasang liberapa men bagen paroto nipo. Gratuituk sidu ni aiso ma ramasakan paninta negoros Malayla yo mau ianso me apa lau pan matang lelong rai pan matang lelong rai rasang matakan naitu wasawat address samba to samba gratuituk payo wakabla address ap kumai ria toko kumai soto kan mimenan rotorot eri rano sotopan kopriamoi dia pan leletong kumai rasang liberama. Wewe mi raikan me miminan Weihn Koht, esotaban wiya liberap manong rai. Esotaban kopriamoi, o esotaban wiya liberap, mokitin liberap. Atan ay raikan me mimini samba, aban kopriamoi, o aban wiya mokitin liberap ang rai. Magtaiban watigit mga wasat, kakawit kong child me, aban rasang matagan naituk. Kami alala magtaiboros wewe kong matagan naituk, esotaban wiya tikitikilan, ekin wiya lalaut lang. O agin tonto tala, kaiden, akum liyo ko. Agin tonto tala mon seri ata ani piti. Metageo me tonto tala sansal me seri man tarang ay rupiti. Atay found Jesus Christ tarang ay tarang sabatong tay. Iyang kamelele me tama katay so kay ranwat ko samba me samba pon. Yang kan impactin kawan mo kay so kay ranwat samba pon. Uyang uksaraw masani me uyang magdin katagan nay. Wewe kita ambil ban kasih me, eu bin kau kotor muri. Ini mohon kata kena itu deh. Eu bin kau tak ambil eu kotor muri kaiden. Kita ambil ban kasih, memia me kau kotor muri. Koi me buk sarau masan. Nan watawat me yap trong watagam kita nan lu priesa kewa sansal me. Song korusia me buk sarau masan ini wasau koi ta. Istoban mok sai wasalat kaite gini main point me met watong kita ranut. Kaite gini main point me. Tamu tani men prong kataman pin chile sain salamau me ni munai so sompat dan ban uyawi uirailkan me ni kanan samba aban uya mo kedil liberap yo wong rai sarau ben Jesus masani me ni ai sama ban tosto sabal ni sambawat aban tueta tamu uya no mo noa kana no mo noa irailkan uya parabaran tama-kamadu kangkang sakau uya selin rai parang ban koros kana rosu wewe Nemia wari mia wiwiaw, rai pokokuru wari mo, resto wewe biak harap, rekilang apa resto wewe biak harap. Anoa, eseto wiak mea kot mabria mo yewangi, Noa wewe ki taulul, tamu wiwiaw. Oni ai saume, pot kan pamareti kotrowo. Noa wewe ki ranta pamuri, kotrowo banmur. Pokano masan yang Pidelong Nan Wariman, Rejunduan iman, murin rans isu ilang pamareti kotrowo. Noa wata-wata oleh ran wano ran isu kotromor rai koros memimi samba resto wewe ki me kotrowo iya marang hari
Ira dikit tuau and ira lau limawan kayo Thessalonica. Masani, Kokohp soto kacen pil kichaita, pagkailan lokolong di sabal maangiya. Pagkailan anigi mau soto ni marana kail kaun Jesus Christ. Kelam ni yang sama kitai Pidelong Nan Koht, Chowelar Weihn Koht. Kitai selara nanen mata-matawa Kokohp kan mepit kabal megaan kotong kitai. Wei kitai biar nane wei choro, mewak sang taulul wei me. Kokohp ka koros toko-toko. Kitai selara yang mimilale. Ma pamiyangnya Pidelong Nan Weihn Koht. Ia point me men matong kitai Pidelong Nan Weihn Koht, o Kokohp kan me toke John Weihn Koht. I point me men matong kitai rama. Na Romawi so ni ralau Isa kisu ira ketika isa kayu uksara masan ing wasa ikiam railer sabal mominasan o samba pailong gin railar kwe girai kai degen kisan samba tua jangai kai degen kisan samba isora pag remai pokamian kat kisang rail ni samba apa komian taresang rail ni suatu ima Jesus masan Mailgan bukan why Jesus masan ini. Imimi samba I am in the world but not of this world. Imimi samba ab kaidegen ngoi kisan samba. Ai me wasat so mobil kate de yang child me. Masan melelo makoyang railer irail selaru yak san samba kareng samba atau lo iraila. Bagi rail selaru yak san samba. Tama Jesus tolaw masan ni Isodro kakak kamu yang kisang rail di samba ni yang semua kawal kan kanlel samba, irail ni mitra di samba, ab kami iba kemai sam, ni yang semua kawal kan kanlel di samba, kamu yang taruh sang rail kawal kan, ima kau Kokohp, ima Jesus kakak, Thailand ni mitra kau samba, ab Thailand patantor sang kawal kan, tak harapan ada yang patantor sang kawal kan, pemia sabal Weihn Koht plan, pemia sabal Weihn Koht kosan di Thailand, idan taulah murnet. Next menagis mas purala. Saya utan point me men watong kecai sautukan ranwat. Point riau, payung point me men watong kecai sautukan ranwat si me. Ikapakap ni rawat bagi. Ikamele men. Aban serono. Aban uya nasen kapong pakai kecai. Abit baguen poten. Kamu cerogi mau yang kecai. Pokcailen kap romau. Pokcailen kap taman-taman mau. Kami ada lima kompai saya ingin coba kali teranut, autan lakap kali nginin bot pan kap sejiki yang kong. Amen. Haleluya. Kita ke school gear. Kayo unran, kotok try ba school di, tama kot sumosongan men kuya di sampaw. May kameraman tama sumosongan men kuya. May kameraman. Weihn Koht di sampaw. I met kot sumosongan men kuya. Ikaw itong child ran tayo men. Nagpasamwal, ikailan, wewe di kurang ko. Wewe child tato, buat child kapagap, and inline on kurang ko. Karena sebab, na orang san sto sabi biligyo, iba direction ko don pus. Sa banana tuang san sepuesan wewe kita ma, mention pus to mo ta pus kamuri. Pues to ko pus kamuri ako mention pus to mo. Rak pa sama ako san. Ano san? Amen. Karena kesampalan kay jalan wewe kita ama Koht, songo-songon menuya. Songo-songon men katela kala Weihn Koht ko sampaw. Kay ko school gear na Jesus Christ, kawasan na apat ke sambawat, dekat tuan kau berada Weihn Koht ke sambawat. Okay, imen Thailand rong mau, teman-teman mau. Soto pakai, memina nan kota plan, dan waktu memotso ke sambawat. Soto pakai, Koht planeta, naban waktu, kalian lama-lama memotso ke religion ke sambawat. Soto. Magkaiba antara Weihn mau sarawi, sangan. Kaya tamarun Kokohp kan poros imelagis para Weihn Thailand.
natui ralau riau ratgitke sises lau pachini kuti ngan kani man petliam nan wein sudia numain nan margi erot yet queen all lalabang e aplel Jerusalem reparto sam kalimesa kalkalaba kuasa me seru palelo katkatia me apotre ni kuti nan margian ne Jesus lang all lalabang ko imer reparto nuya roboton lang nan margi Restokotong bilang sauko, restokotong bilang samoro, restokotong bilang nan margi. Nan margi, esai salama me nan margi man, can count way. We way your government yung makot, wrong kapretong try kong sambawat. Ija government do me mia, nan ay so me ifa tang dini kong sambawat, ni ay so me rapi pagdiang nanti, ija government do makapurpurlasan try, o government yung makot wrong kapretong try kong sambawat. Apa yang Bible study kan, saya selama mengaji ni sawas kan, Abung, bimbing beda premai, mai yang sawas Isma kakin data yang harapan men Rome kanarai kalau bola Jesus Christ, men Rome. Yang harapan men Rome kanarai ucumata kalau bola Jesus Christ. Uyan nama Yesus, aku kurang Abung mo, kelam men Jesus remimitan mana men Rome may down rai sarau, may down rai soko, may down rai samoro, may down rai samoro yada rai lim sarau. Esodor katara ko men Rome kan. Absong yo men Rome kan sedo may down men Jesus and there me rai nan marki, parai nan marki metra man ye sisa kali, mau ya rai nan marki. Pen nan marki ime mama way government. Email leader and government. Ernial sa mo wala lamang ko lelo to wasaw ng Jerusalem right katede men. Irail koton Kokohp iputian nan markian na isusakan. Iya so may right kumatata. Pwegi kasi pa ni iputian nan markian. Amen. Klang marokotoy right tam raban samoroman na iputi. Erot sa tadawlo la katropi. Apil tamo ang giyaray mo nung wala sa wasaw rabagi samoro. Dan masaw ko man erot fil sa rokuna tigi. Eros pan mo itang rai ran kolai rai apalagi rai samoro ko mia samoro mia sogo socha nan margi men rom kan no yang nan margi presino mo itang men sus kan ran yang nan margi niyan somme son baptize chapta kalonggi sabulman Kokohp masan mon Jesus Christ aban chabiatan ministry son baptize me chiang to iba chapin kalonggi ta Ramamawin Jesus Christ. O dame kalongin ang natural out simula dito kriyaw. Niyan son baptize jabedar kakanselin o kapakabarag ng subjan and sudia ay yet outaba na kabarangkan. Yet outaba na kabarangkan. Kumain kalula o wali kabla po Weihn Koht karanto. Kasi rin na pagkalian ng mga miyo sa motor, tamumotso sa motor. Then kumain kalula o wali kabla po Weihn Koht sa motor. Ime soon pagmalongdi. Kumain kalula o wali kabla po Weihn Koht karantor ni Sambawa. Niyan soon Jesus Christ. Bilyang kausay ratatok mo rin na Jabier katete sabelma nasen sises sonira laut silu radu silu sises ap kating sabang masani indayang ni mele nemen mesudo ipsakal suraban ka klang Weihn Koht radu biglimau sises ap kating sabang indayang ni mele sotro men ka Pidelong Nan Weihn Koht masuraban ibugipil o ngay sapaw Sodra man kap Pidelong Nan Weihn Koht na sodra ni kubi o ngay sarap. Magkaibahan kilang mau ni ay some Jesus Christ kate. Ay some kate uya. May teman-teman mau berpindah harus berpindah ke sudah sabam. May teman-teman pindah ke utama sabam. Ni ay some reintak may na margin men susakan. Ingay itu mesa. Ingay. Wemen kate yang rail me. Ibuti uya na margiman. Memang yang nan margiman. Unia sama apel ban sapal to, nan bukan kau dia, aban sapal to ni awya nan margiman.
Amen. Sudah bang koto ya sama Roman, sudah bang ya sawo man. Nai sudah bang sa pamalan ya wat wat sarawi wasagis na Jesus Christ tatangi momotso when we are men however and we are men kalasaras tueta tatangi so much tueta tatangi sauset nan madu isa kono urat isa klima bola ab makai bang wat mawasa kalalabak rai na isma ramas kaninta tuen mai rai bitu abayin tama kami sa man sudah manaleta mo sudah pakai wat claim ni isa ko sudah pakai wat claim ni samoro अब नहीं ऐसा में टीचर इंदा ये कॉमी सबलमन कोट ये यस सबलमन कोट है मेरे टीचर के वे में कहीं देखे नरमस में किया हूँ मेरे अब समय में कट नालम में किया हूँ मेरे ये वसाम चेहरा होता है ये वसाम में तो ताऊं बिल्कुल पुलोई में तम आप मोमोत्सो में चेहरा पुराला मोमोत्सो वे होगी इक्लेसिया वे होगी अरमसमन में टेकर ये इसा the call out one अरमसमन में sanctify अरमसमन में set apart. Amen. Yang sainsan kita parusia aramas kita lipidi yang to sambawat kita lipidi na nabesem kita harus nya nabesem kuasa kita punya citizen nabesem kaiden pergi kita lipidi uksarau sebelum mengasani kita register lah kita yala sabal menpot kita yala member dan kita ikuti sataan Ipsaban, begitu, berjalan kap piala citizen in Weihn Koht don sambau. Berjalan kap piala citizen in Kingdom in Koht don sambau. Ikaraban jalan anak berperang ipsaban, berperang ikuti saban. Berjalan kap aleti citizenship mekot hono dong cai. Ime son kalongi, ime Jesus kalongi, ime orang kalongi. Yang kamelele. Ni ay ginuya kabagap iyang kamelele me setan mo yata kalian lamalam me kabumata sambala luturan iyang kamelele me iyang setan atato dia wasayo me watwata me imen watagam chai nan magui ralaw riesak silu radon riesak silu kilam ni ay so me Jesus Christ kat sambawat ni ay so me wiya ministry balbalok selibong sambawat Esodra kapal sangren rai mesero poson kan. So, esodra kapal sangren rai lalap suat kan. So, Malaysia wasame kayo wala kapal laut sangya. Reni rai puinin sarawi. Irai mo kayo kiyang kapal. Puin magil ko rai puinin sarawi. Irai mo kayo kiyang Jesus Christ kapal laut. Lalator ramo ti kitay mo kayo kiyang kapal laut. Iban watawang chai watawatiyo wasat nan matu iralaw riesak silu iradugay sak silu amasani met swatiyang kumain son kawewo ko sanado ko o parasikan malaw na mailan kumain kan ritinitisan aramasakan wanimon Weihn Koht a pain kumain surakak pedalong may dong aramasakan and kin mekin nan siyang pedalong nan wanim ren pedalong. Klang Jesus maasan yang Parisiko, Malaysia is me Parisi, I religious leader, I latalagan nan momotso. Then Jesus maasan yang rail, kumail surakak pitalong, kumail suramen pitalong, kumail berkutuliti sang aramas in pitalong. Amen. May wewe may yung ramo. Oh, imasa kita wen naasan yung porpo. Kuino ta bilang ay rail poraya. Pero kisang yang may kotsiyombe, rail pildo. Na rail lako kiniyadi. Tama Jesus maasan yang lain dan malaw na mailan. Magsay kama dito na palok laut ko no tong kumay. Ang Parisiko. Ay ipuin makaroskin tayo kasi ipuin makaroskin wang ki Parisiko. Ipuin makaroskin ko to pa. Wait, wang ko bay rai ko rai na yet. Utan sabal man koto tama pa to nan masarail ko tan malaw na mailan. Tan kumay lawi katay kumay siniyay bebang ko tong kumay ni manaiso. Amen. Ilang damag tayo sobay ranot kong samba, isilara na kikitim namin bang, yan na katete yung kumain, utan dama melano, kitay karo sanana trowela, Weihn Koht kong samba, kitay lang kasela balian lamalam, kuyi balian lamalam, mesetan niya tatongi, me kautira kamasenter ko tong Weihn Koht. Sangatanan katete marun koto, sangatanan mo yung Jesus Christ ko to le ranot, it's a problem of Christ sobay. Amen? Ibang broma
Mets wat yang kumail song kawewe kosenna to o parsikan malaw na mailen. Kumail kin rutinitisang aramasakan wani mun Weihn Koht. A pain kumail sa pakak Pidelong. Ta maitong aramasakan and kin magin nan chiyang en Pidelong nan wani ren Pidelong. Tana kuinwat sa men Pidelong arapil kin rutinitisang aramasan Pidelong. Mets wat yang kumail song kawewe kosenna to o parsikan malaw na mailen, graduate kay sa pae, mailen, walak mailen watak. Natu riesak silu isak pae. Kumail kin atiasan imoen lioti kan, niya mail kin lilia sosti kapakap rey. Yet me kumail ban angian, lokolok law mele. Kapakap rey, akaban lokolok law. Takot sa mo. Isa Weihn Koht, nasa nong chay. Ima Jesus ko to nasa ni. Kanok may kapag pray may bang lokolok lang. Kabis kasawa yo ba? Kailangan so may Jesus Christ kat to sambawat. Niya so may ikuti sambawat. May lasa is magkayawan na Jesus ani ikuti. Iral may susakan. Ab niya so may ikuti kay degi ni marakasikan mo. Pwede rapein uyatar pein naray kamelen. Rabein taratar pein naray kamelen. Niya so may sabon man ko ro ikuti ade de naray masan ko ray lalabas rong lo. Kameleleya. Ma Jesus putan Jesus obi bangbat to pombe rangot bil kitay babas rong ni lo ko kong kamelele. Kitay babas rong ni lo ko. Kitay bas ko sa men mas ko bas rong ni lo ko. Kitay so long bil babas rong lo ko rangot. Pwede bang botan dang try dama waksang dama try balian lamalam ko pasana yang try. Atay balian lamalam ko inta makabani eti. Ime bang kamelen masan ko pa lo kaya upang istu bang kamelen. Iban changalan ang dama balian lamalam ko pasana yang. Amen. Hallelujah. Nan maturalaw de sa kwalu raduduk. Ni ansaw chon batang ko kaya imban Jesus o kalalabakre. Isma kayo labalab nan Weihn Koht. Sisa sa malabedore isi serigis. Kat yang nan kumaray o masani. Kumail na sa. Kumakumail suro wakila. O rasanganak si serigan. Kumail suro kan Pidelong Nan Weihn Koht. Kumakin nak tigila. O rasangala isi serigan. Sermenat. Yei makayo labalab nan Weihn Koht. O magin kasamok si serigan. Tuan met lumare. Akin kasamoy. Amen. Wag sang tama tayo na sa. Pamelabalap ko kung mo tayo tayo di ba kay Sir Christ. Jesus na makmay ba si Rokola wala serigan, may sito bang Pidelong Nan Weihn Koht. Ika malaman tayo wadak kamo may sayo mo kay kakala. Tayo wadak tangkang kumangin sa tayo. Amen. Kaya ikan barang dito wadak orang buksarawan mabang kumong tama sa balian naman kan pasanedi. Apo tayo kam wadak orang buksarawan mabang kate kita o tayo kalap kakalasan. Abranut na ibang katete tama melelo istuban. Esuray pita naman abibang utang katete tama melelo. Kung nalamo sambahan uyay son katete may tayong kumail tama melelo. Istuban katengi. Istuban lalgi ang kapal. Elelera yung sa magtsala na naglokaya melelo. Pwede kapal magtsay sobay ranward. Kay kameleleya. Nas mon sumbirwa ray lo isang pumentawro. Chala lima bang giang nang morais to sal bang kap pitagi pombe. Potalayo since boys of colonel cats. Amen. Murna beo le ranwat subram beo kuralan din tabiyo sota tawlul. Imen kameleleya kumai. Memurin medamuk try so bayet, try sebang perlang tamuk try binam. Aban kak eu sang pasan di toror try bang tolan. Aban rasa mata kenai. Arielera ay so magchalana kiway tatak nelen. Amen. Hallelujah. Kokohp kan mawiwiyawi ay sawat ang mabit to samba tay raikan menimita samba. Wag sang Kokohp kan me buksarawi no kiyang Weihn Koht kan. Ibang watagam chay Kokohp kan me Weihn Koht kan me to Weihn Koht. Amoy me watagam chay lurayo sangnan. Karya tumadi ralaw silu. Eri kama-kaman me bukat utaan pan mia anso awaleo di munranakan. Kaya masap kaya din kom. Aramas kan roprobiang pain rai ngawo aksuay kon maso
Raban kamakara raban pegian ar taba o nono kan raban kin kasabal kalangan ang metegan raban kin patidiyang ar kalian lama-lama kan irai ba sembak soma karang lingam pemara lamay raban kainong kumemau raban pangalay yang aral kan raban lomong kalawasa o ban inangyang pain aral peran laut sang kurangko raban kin liksan salamau monatal penian lamalam abraban kamangki katapan kalaga yugasang armas puka langas to to tumati ako sa saya da sambo to na kalaga yugasang armas puka okay iman mo takang chile ko met saulang teiraigan met miminer nan Weihn Koht saulang to imanay sa te kitron kingdom ko nan sawel ralaw triyaw raduk priyay sa kwalu murun mepat iban kamakita kamarete ngene don aramasakan poros sudah pasal saya mesai kita sabar kot sudah ben kamaramal ngene don mesai kita sabar kot pan kamar ngene don railkan memimir nan ton weyo no mai putangkan no serbengan kan kalau giseli ei masen memagan kan remai kan uya oraman kai o no mai mana kapakan kan kilang kau dial kan nian sobo ikan kamarete ngene Pilbon dudugan ololi sodali bilibit klang ni ay somme kabal laut pan wiyaw nan Weihn samba anan kingdom courts na ibang kamarating ngani bomay o ni ay somme may ban kalogi ay nasen kalau pan wiyawi don sambawat pengubung pan wiyawi apali aberyawat koros utan wokpesam Euwin bang balbalong kemasan bot, Euwin bang ya pengepul. Karena raban lomom, raban kalawas, raban aksuai, raban larabot. Esensial mga bang tatong kita metumoti kosayaw, kamberawasa, sudah fit kana. Kaya dia sudah kosayaw pinin naramas eutra, kosayaw pinin naramas riyaw. Pinin naramas riyaw memia pong sambawat, alter riyaw memia pong sambawat, wasada riyaw magkay bang karos kolaya. Uksaraw masani meniay so Jesus kan sabaldo eu pino ban trang rapaga mela eu pino ban kasinanda paranda o pasom Jesus Christ Israel kan me ipsapale we towela kanenen ko Israel me ban pasomo katon Jesus Christ amen we wat rayo wasat ranwat ngai mata nan kayo moron chukalaw de isa kayo iratuk kriya sa kono emasani net wewe ke me anso koros me kumay ban chumale pilawawat o nim tanen wine wat kumay ban kolo ko polan kauno low led apan sabaldo inda low led apan sabaldo ay beta ko yung kumay an kolo mo wiwe ayawasak awal ko mimiya dan resto intak Michael Baloko na coronavirus lelo may dalo na mo may opportunity o maulak may dalo ko may kolo low let laban sa paldo esensial me continue esero kuno tigi akotme esero kuno tigi samba esero kuno tigi maun esero kuno tigi rarisa dan kolo low let laban sa paldo kaiden ima pusaro masani Thailand kolo ko pulang kauno low let laban sa paldo Amen? Amen. Hallelujah. Isma kalau sa kami wine. Law watak ma Isaiah kalau tuaw ratuk tukono iparan itu watak soro. Kak melaw sa sa tungkay na. Wano bisu walu watak kita ma wano. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be on his shoulder. Uji jawasam. Kami mi bom boboyo? Government. Gelaw. Government. Government. Kaya dekin momotso. Kaya dekin efriyon me mi bom boboyo. Kaya dekin Catholic
kaiden cross, kaiden government in court me wa ko da pon sampawat. Kuima court katar tong betrail, kuima betrail anane. Kaiden STA, kaiden baptist, kaiden. Ewa government you ko tong betrail pon sampawat. Betrail sudah paran government. Email tama Jesus ban ko the ranward, I kawe wa government wat, betrail ma pas wrong ini logo. Tu wetra men mas o me pas wrong ini logo. Sudah wa gelayo. Amen. Hallelujah. Kumail kamelele. Mag-drive Belgium, pasantin balian lama-lama kan, labasang masanin court. May kamelele? Riya child court balian lama-lama. Kaya dekna child court. Jesus masani, court masani. Kaya dekni rail kan bagin ta may account, babang Pidelong Nan Weihn Koht. Ap rail kan bagin kabayata masanin court. I rail babang Pidelong Nan Weihn Koht. I rail babang Pidelong Nan Weihn Koht. Karena niyan sa mga bangla mas kanta main. Jesus banta, kumail bobola ko isa kumail. Imaban masa ni kumail bobola ko isa kumail. Pwede masa ng botok try instrument bagiam. Tama try balian lama-lama kan pasan na di mag try bagiam. At damit boat masa ni try instrument bagiam. Amen. Break it. Wata gadi agis? Ay siya lang wow ron mo. Isaiah. Okay, let's go to Isuman. Okay, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Prince of Peace. Continue. 7. Of the increase of his government and peace, there will be no end. Upon the throne of David, over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice. From that time forward, even forever, the seal of the Lord of hosts will perform this. Hallelujah. Amen. Sincerity seperti yang trailer, trailer government ko yang trailer, uban wiala trailer count. Uban marandi song kawai kubrokam. Kot pasal balam ya sampai apa? Nan margi yang betul. Lang wasap sudah kos saya government. Uksarawing wayo kos saya government di mereka bidagi. Sabal manaman pan dia laba. O betul ban perabat nan sabal mawe. Kagak kita perabat? Amen. Okay. Betul pan perabat nan sabal mawe. Waya Yakobin kabalagan na ban wiyaw. Yakobin rerisa. Yakobin maun. Adana betul pan perabat. Kagak betul mas biar mama rumah. Kagak betul mas kami minang kabal lau, tubak lau. Tanah betul ban perabat nan sabal mawe. Esok tinta wain lagi. Tanah nan sabal mawe betul ban perabat. Ay raikan memiliki raban wiya belum. Ay raikan Nan Weihn Koht. Tanah betul ban perabat nan sabal mawe. Increase in wayward sa raban tigil-tigila. Tanah ban wiya lalaut. Ikamele le metama wiya ranwat nan Gombe ledlay sabon waigan koros masa Rusia kot chapta together sabon mar masakan ren Pidelong Nan kingdom manaman me kot chabir ya tatong re sabon magan I manaman me bil chaber pang na masakan orang gap Pidelong Nan kingdom manaman me kot sinog na ban kamere dingeni gon sabon magan kale me ban gap perform miracle signs and wonders. Kirai kale, kay degen koros. Yan ane rap, kay ne way song koros, pagchay koros and way wala. Amen. Hallelujah. Kelang testimoni yang may kot siya makasampal ko. Kitay siya suway din kitay na, kitay suway kita amo kot, uyata na natay mo, tama kot uya ni ata tong kitay. Kitay uyata tay biyo, pipeline. Kitay uya container biyo. Kanaman container makasampal. Tama source met, kata-kata bilo ng tayo makasampal. Taibol lagu tabla sudah kata. Amen. Asansan. Hallelujah. Niareo niya wala man kama dito re. Sino ba kawan mag brother source ni nani. Kama to re ka may kapula sawas. Tanar ka ka rebi sarau rawiya songman koros. Sino ko? Me dombe isbanda la izol.
Song baru seru ya sih tuh. Abra yang uang tatakan Weihn Koht. Abu yang rai selar me aku kapuya, rai rabah bisawas. Rai janganlah pada sos dan sembola. Selenda mo liom liminana Petrus dua me aku yang lokaya ano liom menar warila. Rakos kosaikan. Dan ini pokok-pokok kuasa. Amen. Liare. Ngay bagi dari rai bautani mana nane bau saya rai mas nen Koht. Sarawi no giam trai dan kumai bang kau sesang ni seorang re naramas numare. Esebra inta kumai bang kubot ya tiek baros le peki yang mas nen Koht. I karpanam sudah ya teman-teman terus peki yang mas nen Koht. Ita. Sudah beliau sang. Kabana kamayo pun sudah peki yang mas nen Koht. Kelab maka peki yang mas nen Koht pantat tonggun komai itu baksang metega. Amen. Niai sama saya, jika kita may bahasa orang lain bahasa nen Koht, kos kuliah kumai randre wan pasambalin worship, may kama-kaman. So chapta kapakabai, chapta ada may pernah chapta worship, angelen liyo chapta ko. Sesai kapakabi, sesai kaus, ngayon sa auto, angelen liyo ko Koht. Siya orang lain bahasa nen Koht, lidang lain kapakab naleta kray, kaus sesang ngayon sa auto. Mo na ibang ko Bible study, mayo olo oltreyo, sa tangalan mo liyo yung umur. Nabi, may rang mau, tapi ay rong kela. Lost time mata bagus. Amen. Kelang manaman sudah makacoba. Manaman orang rail kan le pekian masan Koht. I rail le Koht panta tongi. Ni menai so. O memang sudah pekian masan Koht. Koht sudah panta tongi. Memang le changala. Maksay bang watak mau. Iuya watak pasat ngayon mata. Parisigo ya queen sarawiyo. Queen labalak queen kaitan memomal. Ab Jesus sabal man photo. Niya sa me tuang rail. Sudah kalau pidut bombo rail. Good job. You have done a good job, great job. So, tanong malaw na mailan. Ibendang rail. Hey, ebitanin tayo yung malaw naman. Naibilig ka. Awaya. But Jesus sudah kan kiligin na. O dana kan kain na newa yamasan. Baru usia rai kan tay roti sam parsigo. Rai baros kan ngomong parsigo kan kamakat rai baru usia rai kan nella. Ab sabungan Koht kasti niya sa me kadlar rai tanong malaw na mailan. Kumailawi pa na mail sini ay magogodo. Ano sundra me wala so na rai momotso parong tamarabanda. Okay? Takot so mo. Me ilabalat man ayaw ka sini ay magogodo. Riyay pagpakabay. Elele rai so magchana no yata da Pilipil kelai. Der maitang aramasan bici kita maitang masan Koht kawan na tamaw o kaway da tamaw. Elele rai so. Kejailan ane Pidelong Nan Weihn Koht. Message me men watong chai ranwat kejai paras anak chailen ikuti sata. Fok chailen dak chowela Weihn Koht. O maka ikuti yen me men Weihn Koht. Iso mere watong Jesus Christ kapan barusia Jesus yang rai pasabangeo Pidelong Nan Weihn Koht. Rabagmas Weihn Koht o tame bacun kuburgi asong parusia virus parusia name it. Isi to wewe biadan virus kan mo Kokohp. May wewe me kira naramas kira organization nan samta maka kuyata virus. May wewe me Ter tolu rai gamen alamam ter tolu rai gamen mene rai mon queen me laat me kuyata virus wet nen dombegin ta semana kaya mau yun manyer man itu dong kaya dum kaya mau hinda area ta porong kabiles lo kaya mau yun to kaya su ab gamen ta hutan dia ban fight ta mai kamera kita me ban suffer consequence na lupa kita me ban lelong Komiomai, nak kami miligin kingdom. Karena ekonomi cai parusia, elele rai sama cailanan Pidelong Nan Weihn Koht. Ranwat Pidelong Nan Weihn Koht. Ketika mimi seliligi, maka mami seliligi, apa yang lelong kau. Maka Pidelong Nan Weihn yo, saman kawan koros. Kokohp parusia kusara masa ni me, imun ran iban kamar ngene. Iban berangkat pada bang cai besar, wedi. Agak sembalang cai, Kokohp koyang soe. Filkon latukan wololi sodal bilbil. Ira kritik silisam iban tiang samba o kala gagalung kay tuan ram. Kamaramas panu yaw. Kisini yaw atini laut warat kapangkan.
Kaya ko climate change me. Kajmin bang rotala o maram bang wei chatala tu ada intra mon ran labalago kamasaway pot Catstone Town. Lang rakyat resa kuau, lepas saya bilang kamar ini, tomai nang kingdom ibang kamar ini, ataliat kamar mas bang wiyawi. Kamar mas bang wiyaw, aliat may bang aliagan ini sarau. Iman kagaman kita cuma asme. Niai some jolaman kamagamo len nani shibe. Indai rai ran itawigi injan manan wanimko. Oi rai len nimina nimo ter pitoi. Mai kagaman? Kano mai nimina nimo ter pitoi. Malese tamaga rai da? Togi injan man. Awud injan Jesus Christ kana mai banale ngeno mai pitoi. Aden? Tarang mai banale mai pitoi. Mai bola Jerusalem Judea Samaria ola wasa ka Rusia wo gi soto me ko ti ora banana ko nodigi we gi incham ta to great helmet e wo sang incham ta na mai ro chala le mai ra to amu we gi incham ma na ta na mai bam te mai ba le long ba mai ni chawasan we gi incham ma mo a incham Jesus ta na mai bola wasa ka Rusia ab yech nei dan dan mai idan yang kumai wasa ka Rus mo mai bang bola ya isma ka kata lamo samba. Amen. Tama ka pagkadala samba. Nasano mo uyaramas la Jesus Christ. Setan yang kabubigdasan nan masano. Masano inokiyang kami. Iban yang mo kuasa karus makapangkolaya. Niya sa magtsayba na lula. Mas setan karus niya midyung niya wasaw. Raman each tabarak kilang makukukola. Udaraman siyang basang. Pwede ismo kuyay rail daw. Kukola wasaw. Pag kamu yung mga ito ya, container in Holy Spirit, ikita mo wawang ngayon sarawi. Amen? Hallelujah. Kita sobrang nana, dahil sobrang kauno na nana kunot kumero, magdahil biyar na buhay ko. Ita magsabangan puno-puno tigi, magtatsangatang silita na kayo na buhay. Sa magtsakaway na malalag niya kalalewa, kalura kami tigi. Ita magsabangan puno-puno tigi. Amen? Ang magkakapon, Pidelong lalalew, ikitay kaya ikitay len siladin ikitay bang pakiyala tago imunun jitio ikitay bang kachela bala way bot ko sanga kana extending kingdom mo soraban udi mendama maun still ban extended mendama coronavirus still extension bang mi yawi ay no me soraban udi inda sorudi amen sambar sombi udi sambar span udi extending kingdom in bot sora taulul ban udi abang cecela bana an so boros 24/7 nendran nimong abang Kokohp basang bilang an so me wat Jesus Christ a kiam commission ren sabon mawarang ko tana niamay ba na auto kita ngai sarawi may bang bola balong Judea Samaria Jerusalem Judea Samaria may bang bola lang ya kapan mo may puro masa uyo ang may puro la ime masa ni so pake wa masa ni may puro maro pula may lapap manan mo may lang so tanong may bang continue low lel akan kachin sabaldo. Uya sa magtay sa nilang minidan, tay siya ya victim coronavirus na saman kawalakan marusya, tay siya. Tay mininan yung kingdom toro. Atay source mimi biswa sa toro. Atay kabay mimi biswa sa toro. Economy sambang magmagit Weihn Koht ang sa baros na aban pasang kita pung o pung dar. Pung o pung dar. Hallelujah. Kau ni nene saya mong yung gara mana iman kaya nene yang kumai sabal memasen ranwat iyai kabagat le sabal men Koht masen en kap tiar to remi ore. Amen. Amen. En kap tiar to remi ore. Ilang Koht sedok kat kita nene mesarawi kau sangkawat bukan lagi sana mau. So sedok kat kita nene mesarawi ang kami. Kat kita ang kami o ang metega. Ia child mission, ia child Kokohp. Kue men Israel ko serakak tarela men isip ko adalah kumai dalam jal lakap wani kumai ni jalan men. Kue kira mimina ne urai dengan sokoro. Koht kata kong rai kata kong rai gele. Aranwat awakil. Dan ini aisyah kumai bang. Auto tidak mai betul. Mai pola basa baros ni samba. Lo kila masanin ko.
Ia kapag child koros ranwot, may uban na sa utong ranwot, ikay bang gawsawi, magapapapang taninay, ranyang Pidelong Nan Weihn Koht. Alam Weihn Koht, may kayo, Jesus Christ, magasalayang child alam. Utan kaban palula, utan kaban waliyababla, utan kaban baptize. Akay ramas siya duman rong baptize. Baptize! Amen. Amen. Kapag kita baptize? Amen. Baptize po itong rin palula o wali kabla. So da ramas man naging baptize, marasan o palula o wali kabla. So da taulul, ito ang puksaraw ya kawit ng gaya. Mga kayo sa puno rin ito kayo sa bilmaw bola. Tanang memang posondar, ayan baptize, pang maula. So, hindi mapuksaraw maasin. So doon tamang child baptize lang niya kayo. Chikitik, the child baptize ang child tuwala friyon, the child baptize child tuwala mo so. Child baptize o child not tuwala panay ko. Child palula, child wali kabla, child baptize na, sabalan na. Child suruh kakalew, tapangasang child pulmeriyaw, child suruh kakale, tapangasang riyaw pulmeyaw, utan child bang palula, utan child bang wali kabla, utan child bang baptize, child bang pananano ko lang ng pilo. Uiwawan baptize. Baptize, labing no kaya wat wewe katuwabi. Iwewe. Mabang katingting po mangumun tayo di baptize. Mamiyan ang buksaray, mamiyan ang dictionary, wadab na dictionary. Baptize, immersion, submerge, katuwabi. Iwewe. Kaya bang sarap din mauron maso, o kaya yang Christ, yasa tasang na ito. Tamo kayo kasambal, tamo yaw laleo. Kasambal sang tamo yaw lipi. Apa yang serap ni berapa sah? Udan mau ya ulah lewat kan ciam, ame ya ulah biang kan tap. Amen. Ranwat nalang mo sambau ya rai song katete indang kumaile. Isilar bang bawi na meman lelang kapal dia sa mga bang sabaldo isilar ko. O indang kumaile ni mele. Port mangi me indang kumaile me chay bang palula, chay bang ulia babla, o udan chay bang baptize. Maka sudah menuyang bukat, emir nan pun kami opo. Amen. Kita ambil yang WhatsApp, kena cari time lelep, log isu, pemamiran kena. Cek jam Manuel. Asamit, kayo ulit kang ato tuwang ol men, amo to sumaw, tanah kurpuriang wegi. Indang kampurang wegi cakta share. Kami share ang kumain, ichami dang tiyang. Isu do bani tim, pilipilo minres, na magini tungaman. Makabani tungaman, kapit banti kita rin po. Uwe wegi. Makabani tungaman man buya, tato akong kalula wala kabla, kabanti kita rin po, o aramaso, pilban yamu, kita rin po. Ekong buya tato akong pain ay pilipilo. Pain ngay matang pain kita. Sudah memang kaki tumang. Sudah memang kaki tumang. Wasa koros may Bible study, hintayang right kami. Hintayang tumay. Kung islara na kan-kanayang, islara na mamanggi. Kung ilang year masay tama wiyaw orang. Oy dano gila ko na. Nasa ng court ko rakatlas mga wiyaw. Eu koy, eu brot. Ibano gila may nasa mo kitin. Kamkamay ko isuot gila ba tayo isuot gila so may bang drug may bang ato puksarawi niya sa may Jesus kin kata agay kin kabung agay tabar gumuyak kagirug tsaka para men katlet isito kasi karamasan ko tayo chukday marabil katlet yaw pakmako apiyan padangki way taman nel amen aleleran sa on kiway taman nel Iman memelen, usutro memelen, ligin memelen. Nagkultasang nan masang ito. Mia, iran ba mo? Sudah libel. Sansal, eh?